Oke, senang tatuang. Tuang tutik Senang tatuang kumadati din sanan. Puji Tuhan tu haron di karan mantad di pukul 3 min susuab. Kohina karan di pukul dari kapatay kagu nga kohina di pukul 5 kagu lah. Jadi di bingung. Oke. Osonong hari Sabat di nakatalib. Di kanihab. Jadi di susuhay na di nobas sa dong kasuabon Jadi di kasuabon kasari dadi. Nga panggilan ngay ribagi. Boleh jadi dat insanta daw do sumano nga ay iyati ta kana matiti sumano ino pwede kanihab nga nakatanud pira-pira ipagilitan dati nakatanud dat panambarasan karait kanubuatan aramay mo tigya lebih kurang 1,000 lebih orang minagyampay iso ang panambarasan idi nga o gumu dadi dohod didman imbulayay nga kompo man po ano peluang wakan lah Oke, jadi baino pati lambusan ta kakaguhot KKR di pamungaran ta kadi baino pati lambusan ta ka KKR san taon nagonop dot sambulan ta ko dot KKR di tadaw do baino. Puji Tuhan tu mantad da kampayan dati isuang na pelajaran ni tihom koy sisan po dati nga arubat umbalan ta ko pakago dat so ninaro do bulan 3 KKR kago mo ni kidsuab ay so no pakaran na kaswabon mahanta ko sa dapon ay so no po sa dapon mungkin agak mustahil lad ay so mesti da salah satu no pangharo jadi puji Tuhan tu setia kasari kom yampay di isuang dot KKR boras dusun santaon na tujuan dati Oke, ata ko pa katilambus may ta ko po polambus sa iti lagu tema miyampay dat maganda da mamisunod ako dit tambalot dati da suway da miyampay di isuang dat kabaktian iti Mabisusuay at tapurimana Toriri mo Lato sinuwala Kadakato mo Haroson lihon Haroson lihon No kitang balut Yesus kasasalit korong ay soko ilwan sinulong kadang ketong Yesus nason dihon Kano misisa takad isuang sambayang kinarahingan isong kerjaan sorga sa dapon diti insan po rumikatahay kumadia kung sikaw mantadat sa kadungno sa ninaro dita dadubay no gisambot sa ngimpasi hahay o manarimo kagutit makanan rohani do sa dapon dabay no kung sikaw tuhin ako miyang paydahay warkatano piramutan dahay gisambot o sambulo pakinangan dahay Tuhan tinasamayang dahay isong ran di Tuhan Yesus Amen. Oke.
Jadi nangopasik ngay naman to ge. Kada kau na adop sa dapon, kumbala ko minadop sa dapon di apa daging 5 taon ko. Pukul 4 sa dapon. Kapasik ako na di pukul 5:30. Ina pa di balutan nga mga ponso tu antakan pa di may sa pipe hiri bawang ponsuan. O kita ko di nga may di ponso. To iho di nga araw ko minanangkusat. May panakyahaw may ponso. Ponso tamod. Ko ponso araw na nalambatan na diti ka. Panangkus sa minuli riwalay. Mimpun na ginadi mamakay badyo sikul nga. O sanang to na purimanan ko antakan na po di nga okon ko kasuwabon sa dopon. Pukul 5:30 pukul 6 mo ba diri mo gihu mo di dirasok sikul mimpun na didit manang pakay may sikul kapurimanay kong sa dopon. O sanang to apo nakita dit ang tambalot na sila pat timpo ki. Jadi at tumbayan ako dat o insaanan na po dati nga ipagilitan po dati haron akong balot ako na po na sila pumasa na sila patadaw ako na po na salan na kaswabon sa dapon okay? Mungkin hari na pengalaman na ko susway lah. Okay, jadi laporan cuaca nimpun na rumah sambo iti sekiranya po atagak iti piramutan dati paham-paham na po lagi. Ano pa kung bala blackout at iswang nga daw akon ka suk kahit akon ka sukire. Iti na po daerah suk nga nuride. Tidak ay daerah suk tarutamad hitid tulid lah. Wajib blackout tiap hari. Wajib. Jadi kalau tagak tiramutan minta maaf na po lagi sumambayang ko na ikinen nati sabti lah. Okay. Jadi okon na ko kumbal to kod asala ot masah kasuwabon te ko sa dapon tadi oli babaan nga kumbal to ko nagid asala ot tadaw nakapanuang suwang na di kakori mumbal na di mong kayot ta mamanaw muga no ka di down murot di mugar ako mugar ka mumbal na di mugar kapuri manay nga hari sabat hari sabat di kasalut tadaw okay? Jadi atumbay ano ko dat iyo kayo nga kaumalid miyagalid di agu mo itit kasilapan dati kadang-kadang gat ay tamo dan ni re apurimanan ke akon na pa ka iswang ga asilap ta ka timpo asilap na gitadaw kadang-kadang gat asilapit iswang ka kaboboyuhon akon ni ka tumomod da sumuno nga kadang-kadang gat kaunsuh ta kono kombal na miagal budit akon ka hirip pamusarahan ta ko ribo okay? Kadang-kadang indad katingay amis sumuano lah nga kuren pa dia diawayaan. Okay. Jadi pelajaran na pa dati bayno atapot na pa nga 28 hari bulan 2 Yohanes 3 ayat 5 mo berasa ko kumadia ako na po asusu kagu mantadaway gamro iya na po nga ako suwang kerajaan sorga. Isuang da pelajaran dati di timpunan 1 Februari Yohanes 3 ayat 3 karay tila asusukago. Jadi menangano ko kaputusan dat pelajaran pa dati nga man tokondo polo no edit blackout di gulo 17 hari bulan. Sayra na pod ilo pelajaran daman ko kangko kasuhab nga blackout Kumayan ko din itok alasu ilo tajuk ka hari Sabat dan iman. Sayra na pod oretan na hari Sabat nga agumo na pa ipagilitan datit
magakun dahar ano pa kaboling kahangan dati dat karay ta hari Sabat. Iyo ho piatingan ako balo ko har masaalad karay ta hari Sabat. Ay sahanan to ko nga har ano po masaala dati karay ta hari Sabat. Ay so na po masaalan no pasal hari Sabat. Buli jadi iyati na po nga akon ko pananod di kinarahingan ki. Nga sebab dahar masaala dati di pasal hari Sabat papakitad iyati na po nga pananod di kinarahingan. Kadi panging sasamod ki. Nakura to iya dihat kamoyan ko. Kakuhaan na po nga sira na po mamiyara takot tita daw Sabat. Iyati na po nga toko pointano di dong kagumuan. Toko pointano di pananudan do kagumuan. Sira na po tumanud to ti hari Sabat nga iti na adirogon korohian. Jadi iri pag di kamoyan ko sakira na po mamiyara ko daw Sabat. Iya ni pananud de kinarahingan tu har na po kabaling kahangan. Har na po masaalad awayaan dati. Right iti hari Sabat. Borasan nun, pastor piyang hari masalah hari Sabat. Kadaan na di borasan. Ay so na masalah pasar hari Sabat har. Iyati isay no po. Nga harin po masalah datin pasal hari Sabat. So iran po har masalah to kod hari Sabat. Miagal di po pahampit to ko kinarahingan dat har masalah hari Sabat. Miagal mati ki. Tu sira na po har ko boling kahangan datin pasal hari Sabat. Jujur lagi. Ina po it alasan dati. Tujuan na po papasaliwan takad alasan right ka hari Sabat nga manirong takad dati kalamahan pasal hari Sabat. Keluaran 20 ayat 4 karay ta hari Sabat ki 4 hingga 8 kan terdi. Sira na po kada na kaban bagi kitab baru tepot kopi ya. Oke, Keluaran 20. Napal beradi lagi. Keluaran 20 ayat ini nga nasala kopi mati. Keluaran 20 ayat 4 tambah 4 ayat 8. Soroho no papulango na tita daw Sabat. Pasuci kudus aborisi ono mo tadaw no dot kumaraja momosaid nuno pohot gamaon no nga sayra na po tadaw katuro hari Sabat ta kinarahingan no kada dadi momosaid nuno na po karaja iya tanak nukusay tondu isusuhuan nukusay susuhuan nu tondu tayam nu ipi ay tulundat songkoduah dominay hinad tionan no tu onom tadaw linay di kinarahingan da pinapasiliti tawan ang pamagunan o insana ni suang daw minundorang isya tadaw katuro binarakatan di siyo numan di siyo mengudus kanya. Oke. Hara ipagilitan dati dat ano kumbala kalanggar hari Sabat. Hara no po kanta dagi. Iyo ho piyang ako'y magakundot anak kumbala kalanggar hari Sabat. Kadang-kadang bang kutumomod. Ginawa na po nga mangampuni kinarahingan ka. Iri na kapay alasan utama. Akan ka akarati. Nga susah nga ditid. Iti pokopya timpu ka. Ilo nga di jadwal ka. Mila ko kamayan dat ay sanan ta kano pa nga na kumbala kawaya kabaling kahangan right ka hari Sabat. Nga
hali piad nakumbal ta kan nakawaya iti kabalingkangan hari Sabat nga kaun sikaw to hinakasari to kahit iswangat katumbayaan iti ay so atulun na ikaw dati sampurna agi haran po hit palanggaran haro isoot masaala karay tilat hukum ba kinarahingan kano po tanudan no piyasiyam nga anu atanu dati so ina po isiyam idim ay so narati ka jadi agat tumatilat boras sa kinarahingan nila okay? Akan nakailat kasapulo firman nga nuno po boras sa kinarahingan isuang da Alkitab nga bagi na po dahom agatan ko kakuan ko na po agatan nga ilo na po boras kinarahinganam ikarahian dati nga asaru da misap amping ka nagila hari Sabat tumbayan ako dit Sabat kanihab haroy nakawaya iti masala hari Sabat nga puji Tuhan kimasaalah takapad din pasala hari Sabat rati na pa nga iyati na pa nga pananod na kinarahingan tu paintaguang takagyat ti pamagunan paintaguang takatit pamagunan di akarati ilat kamuyan na hari Sabat okay may ito ka ba pati lamusad iswang pelajaran dati Ezekiel 20 ayat 12 tadaw Sabatku pinatahakku kuma diolo o silid kapamuhandaman di pagilitan da iyoholo iyohoom iyolo moy dat iyolo na pohom koylo iyoho na po nga kinarahingan yang menguduskan mereka okay, jadi ilan na po hari Sabat tumano di Ezekiel 20 ayat 12 nga pinatabilang ka kinarahingan pinatahak ka kinarahingan moy daah supaya iyati na po nga koylo toko kapuriman toko karati toko dat isay kinarahingan dati ilo at tujuan nila hari Sabat iswang dat pinasurat hila Ezekiel 20 ayat 12 sayra no pod iswang dat piyambalutan haron dati tungkap dati dit kuma ditanggayanggay it sumandak tay kay tanakwago lobi pondod it miagal ko moy na di pamuhaboy ka haron day sinsing gat man pasulong okay kano pa kasinsing nga suway na it dam jam tangan haro pa isusuay ang kasut ang rasuk haron na pa pananda kamoyon na pa di nga natandan na pa diri nga isiyo sangano ka jadi iyati na po kinarahingan pananda na pa kadaw siya nga ila hari Sabat patahakon kula hari Sabat papasaraw da kayo papoylo da kayo papoyingat papohondom da iyoho na pa nga kinarahingan asya jadi I will go mo tidak nila hari Sabat lagi saraw dati hari Sabat nga kinarahingan ka ahandaman to ko hari Sabat Tuhan orikat hari Sabat Tuhan iya dadi hat saraw man pada kinarahingan nga miya galilo nga secara jujur iyati na pati orikat hari Sabat nga nito saraw ayah hari Sabat na suwabo hari ayah rumikot tapay hari Sabat nga jujur lagi iyoho nga kapuri mano kutid di manu hakudad alalay di hari Sabat to korikot miagal ko pukul 5 na sa depon korikot to 5:30 nganu ka ginawa anamsta nga padalam asyap kuno la karaja ku kangko iri nondo monatos mumbalum-balum po monatos ay kasari asyap haradata karo po irad po palad karajawon nga sakira na pod pananod to ka kinarahingan tang kiadan to kano po rin
dook kunon gya dati osoro hari sabat orikot hari sabat osoro to kinarahingan di dahot atapat kapilo ba nga orikot tagi hari sabat nga kadatim ayah hari sabat ta suab kan lumuhoy no po nakura to di kakuwaan na po nga ginumugo ilat boros sa kinarahingan hukum ba kinarahingan ilo na hari sabat to bobo sa ahagat do puri manan dati kada dahara kinarahingan da suway o sanongi ay si masalah Ninoy ini bahasa dusun Sabah nga boleh ba makin dong okay. Kada pa mo si patung ay si masalah kada ned karahip to kong ngaran na kinarahingan ay si masalah nga soroho na tadaw sabat kano po masalah ilasway uramaton na do ko molohing kada pamatay kada pagampahu kada panakaw kada pangudut ay sanan na po nga ay sa masala dati nga sakiran na po sorohon na hari sabat ka to kahoboh matigi kahoboh oritan hari sabat pansusuay nila ayat di siya ingatlah soroho no jangan korikat hari sabat ingatlah popo kita dat asaru datid olihuan okon no poko asaru toko olihuan nga tumomod toko dokolihu asaru toko dat sumap lumanggar toko no pod hari sabat ay tampinay ngay rati no po nga ato ko magakunda isay kinarahingan tu na boros sa iswang da Ezekiel 20 ayat 12 patahakon kula hari sabat kumada kayo kamoyan no po nga iyoho na po nga kinarahingan daw kayo akula Tuhan kasyo kamon na po nga patahakon na po di kinarahingan hari sabat adati torimon adati okunon adati tanudon sahapon dati kamoyan na po nga iyati na po ato ka magakon na isay kinarahingan tok agat na tilog manggar ranggal to kuno po hari sabat katanud to kopyan hari sabat nga ampakan sukup pa 24 jam kadang-kadang ke 20 jam hari mangkuit 12 jam na hari sabat miya galid deh jadi ilo na hokolo mo kandati lo asaru to kod alanggar ilet karay hari sabat susah ta kono mangiwalil lo tu oratian na dati paing kukuron dod it paing ti karaja ka asaharu umutid haro paguhatan ti diki oke karay to pod paguhatan hari sabat terus terang to ko lagi tuhot na po dati nga paing kuron day pakaraja rumah sakit ka paing kuron day pakaraja bomba paingkuran day pakaraja kebajikan agumo na po paguhatan datid de nga akon to mo to karati to ka de pukul nuno hari sabat kam 24 jam ikotan na bon dat hari Jumaat gisom ikotan na bon da hari sabat hari Sabtu oratian ngahi na po dati riki nga mantadidit kabuburuan dati kawawayaon it nurid deh dati da karaja buru-buruan dati akagasan to kadidat sumap ila hari sabat nga sorohon na dati pinataha ka kinarahingan ila hari sabat popoy lo hisiya dat poposaro dati popohondom dati dat isiya na kinarahingan dati asaro dahara na po seminar nubuatan teka ikumpulan umum aritan no pala ila hari sabat insanan no po pati politik nga hara bendera ka dati no po bendera hari sabat dati bendera ka
nasayra kawaya to kantakan de pamagunan ina panday bandera eding palintuhunan dati ki akunan to na po ay sanan to na po tinga kawayan po masala ti hari Sabat. Jadi pengkurah to kan niletil iya nga hari kalau makan kud hari Sabat kadang-kadang mangkud misak lisak ki madad o kita tulun ay mo dasid o kita kinarahingan kumbalo kud insan dat harakaritan ustad nih foto dan tikarita iti walay mo. Jadi suab na po di nga hari Sabat sa dopo ni di may ko panata say papasang drive shop galibang kinayanan na po di karita di nga hiri pay lisak-lisak pay lusad tumodo body tadaw nga senjam podam siap monotas mangus-gangus po di monotas pay lisak-lisak natana bota daw nga ay sa di ka kita diit momon saya ko nga ako na kay lam it tinamod da kanta kinarahingan ri kapay kuro karikatad pukulan 6:30 na po di dati o sahut-sahut na bagi ano ay mo yan kapi nga momon saya ko irinig man ko di ahara ka kita haro di iso natet ay so na po hisupan na ako kangam irin na di kinatingkadan ko di haro di tambalot ta sinuho kud mini pamonsay kagud ita daw suwab hari Minggo lah jadi kawan sa di tambalot nasalah saya masalah ilo na po hari Sabat ilo nga miagalidit borosan na po dati det lampu traffic bo traffic light sa kira na po oto mo nga mamanaw warna hijau na po lampu traffic hari Minggo iri hari Isnin hari Selasa Rabu Kamis sumilaw na po lampu traffic iri na po nga hari Jumaat hari persiapan aragang na po di hari Sabat jadi sera na po kabontol ta ka lampu traffic sumilaw nun do ngano ko basan to ko tok iri lagi maman po pansa kay miyak dot monging kasup do silaw na di hari Jumaat nga okon lagi monotos tokod monging kasupit ako supan di hari Sabat karagang na po di hari Sabat mundorang to kono karita nga mundorang da karagang mamanaw kono po alanggar mamanaw kono po papaindalan kono po karaja da hari Sabat kalanggar da kono di pagaduhan kinarahingan aso nang mamarati sayra no po karagang ilampung got tarapik mundorang to ko piralinay di lampu traffic senjam 2 jam sangadaw kaubasan po paling piatalay daharono nga 5 minit daharono intahan ko nang kaubasan no po miyagal kahitik kaningaw to it mundur mundur po nga bobos am 1 minute no kolon nakago jadi insan no po round it lampu traffic ko gumu piagi ata kay kalabi da 5 minit kotamo no po ri asalamat ako na mamanaw jadi iti tadaw iti hitip pamagunan iti tadaw manikit tadaw nga yadih to kada kotamo no po mamanaw to kono aragang no po mundorong asilaw no po tokom sumodya no karagang no po mundorong to kono mamanaw ko na po dim accident jadi hari Sabat nga yadi hari-hari kaubasanan tadaw kaubasanan atau mau bebas po sayra da sumilaw hari Jumaat sumodya to kono karagang no po hari Sabat na diri okay anaruh mo tidila hari Sabat tilasi nga tok 45 minit to kana mati aruhay man ko di ka pied dendo okay
Jadi oratian dati det itinapa hari Sabat nga isoot mandak kinarahingan dat pamuhon damdaw umadati. Orikot na pula hari Sabat nga kosorow toko dad isay kinarahingan. Kosorow toko dilay dat pagindalanan na pa ditulun Israel dat hilap padang gurun. Korikot na dilad isa kinanan dat agumutulanot. Kadik kinarahingan na pomonsep ay patung katulanot. Patanduo na di patung tulanot hindi. Isay na po ako tukan na tulanot. Mesti may intang tongkat na tulanot. Kakito ka na po di malingasan. Iati na po tidan na nga miyagalid di. Ilo dadi hari Sabat. Orikot na pula hari Sabat nga kasaraw ta ka ng isay kinarahingan. Ngon na po di ratio ila ayat ki padulit ako saro kinarahingan dit ano mo tadaw nga tadaw do katuro kasaro kinarahingan. Paling kurang kasaro kinarahingan tadaw katuro. Bobos na kurang lah ki. Jadi man to ko panatasay lo. Usahawon to ko ilot ay kaundarangan na hari Sabat. Paingkuran di pakarjad kesehatan ka mong gubatit tulun sedangkan do hospital dati hilap pineng kumaraja di hari Sabat ka. Aku rahas mo tira sambo itu. Ilon na gidi manging kasup idi pasti sikap di mimbor sebay lagi. Jadi rumah sakit nga kumarajai ka. Ano pa kumaraja paingkukuran na di sumakit antakan di paingkukuran na di hit. Nyawa-nyawa ikan po sangintahan ka. Oh, hari Sabat di Bainem tidak boleh kerja, semua tutup. Balai polis tutup. Haraman kau pirih di dari Sabat adi mantang kapo. Tengkuran no. Nga atumbayaan ako dat ipagilitan na po dati ang agumo na pangalaman ako karay tila karaja da hari Sabat. Paingkuran na po panyalasayan dati ilat karaja da hari Sabat nga ikapurimanan kula obas ka na pa di kumaraja da hari Sabat hali piya kaginawanom untuk pelayanan nga alaya ta kumatid de alaya kano pagi hari Sabat nga miyagal di akan ka hari Sabat suway no mati ka piyati tadaw hari Sabat hari Sabat no po kasuwabon ila sakot-sakot nga suway no do kita no akon ko miyagali tadaw-tadaw kubasan nga aubas ko no po kumaraja lumanggar hari Sabat ay so no kamoyan nila hari Sabat miyagal po di tadaw kubasanan. Okay, jadi mantakan no po kalimpupusan lagi may dat iati no po nga muhot-tuhot paingkuro magyakap iti hari Sabat ka. Haro hi atim po ilo na kago to keke arta ko san taon agulampatan ta kay hari Sabat ilo kago it lobi karalom nga bayna na pa dihom ina pa hit tamodan nila pelajaran dati tatuang na bayno nga popoingat na dati dat iti na po hari Sabat nga iso mantad di bor sa kinarahingan do poposaraw dati dat isay kinarahingan. Jadi tanudan ta kano pula hari Sabat akunon ta kano pula hari Sabat kamoyan na po nga magakon ta kon isay kinarahingan dati magakon ta ko monorimo ta ko tumanod ta kon isay kinarahingan dati. Okay, jadi iso na po mantad dit ay siyo do mutut-putut no okay. Okay. Iso no po pagangatan dat iswang no pelajaran dati da sa dopon daway no. Nga mantada po ginumuan dit ongosonong di paindalanan di murid-murid di Tuhan Yesus sendiri antakan dat hari Sabat lebih pun dat isa dopon da hari Sabat nga sumaliwan mimpanaw mamuri manitit kalundusan dat uwan saya da kinarahingan.
Pengkuranda mo ipimponsud hari Sabat. O buli mo ipimponsud hari Sabat. Iti na pabawang iti ham kalumisan ni gawa sa kinarahingan ge. Kamu na pa nga amoy kasala. May pimponsud hari Sabat. Ay katugya. To kano pa dihiti ham sumuliwan to ko mimpanaw mangintong iti kalumisan dat uwan sa kinarahingan. Naro di tingaw manguni, tingaw po nga asukong ki. Palagasan na kinarahingan na maboras iginang mo dati, maya ilat bukot kumadua. Bukot pa kumadua nga iti na pamagunan. Sayra na pamimpanaw to ko, kapuriman to ko lot tayo batangus, kapuriman to ko kalundusan, nagi kalasuan nila tadaw, kakita ka kalumisan nila sangin suni-suni, katamuhan nila sakot ngay. Ilo na dahit mamonsed ginawa dati aramay. O sanong kapurimanan dati. Haro, hikabora sa orang ukulad. Kasuwabon na po nga, mimpanaw to kadhilan natad, may pingintong ilat sakot to ang mo. Do asanong kakaganda rin montak kamato ka. Nga asanong matiget ilo bakot montak kamato gi. Do iri na boras-borasan ina pa kay lubak nga katarang gumato ka. Nga bahaya imatindod. Ngon mo patadokon na imato gi. Wawangon ini ngon patadokon imata halubak bahaya Oke, jadi saya doko may hiking na hari Sabat. O boleh tuh hiking hari Sabat. Bah, kangam kanted ka guna patihom. Ay saya rad ori kata timpu papaharat ka Zoom. Bulikan ta Zoom gitu milembagi simbar-simbar Zoom dan live Facebook. Jadi haran pa ituhot mila dati daman pagi simbar-simbar ay pengkuradi may hiking bulihi hari Sabat kana pod hila nga abuli ta kami panaw may pangintang iti kalumisan dat pamagunan da pinatahak ko kinarahingan masaala na po hiking ga sumo no. Moy ka na pa di iharam ang bayar, hiri. Kapambayar ngayon dad hari Sabat ki. Aw po dan na pa di mungan bayar hadit hari Jumaat pala. Nga ngon na pa di intabo o tadaw, turu o tadaw do haro. Takkan da hari Sabat may ka nagi hiking ki haro ono mo tadaw. Ono mo tadaw no barabis ay hiking. Hari Sabat rehat lah. Tumamadnad mundarang montaki kaki hiking pengkuro bersukan hari Sabat main bola main badminton boleh itu pengkuro manusik kain pengkuro mangimuhaw pengkuro magansok atau gumumu mati di ngon nga takana pa di simbara rim gisampit tanga tuong ay Oke. Hari kago itu hot. Abuli ka tud misi sa tulunan do dongotuang mentok mi karuhang hari Jumaat. Pengkura kami mi karuhang buli. Hari Sabat udah mentok suti. Tadi boleh banyak suti hari Sabat. Gue napay paguhatan takad karay ta hari Sabat haron na po kabaling kahangan dati karay ta hari Sabat so kirad mo na po takop yung mantamong di abuli yatim yati ka nga mo dasih ta kay kagud yati na po nga tulon na Farisi po yung sasamakan pa diti sumapaw di rasam jadi gumo na pati tuhat dati dat kareta hari Sabat nga ngon na pa dati puri mo no
O gumu iti kolomokon dati karay hari Sabat. Kada poborosa ila karaja kada poborosa may pakiubat sumakit. Boleh ka isi reload hari Sabat? Iri nga kolomokon no dati o haro hilod disyo may po siya uhoto haro na pohom ay makitulong pamanuang bayaranin dad ato na bota daw adi kampay live po ba no ano haro credit ka boleh ka isi reload pada hari Sabat doho na pod asaro kolomokon dat iti walay dahay la oy ando ges sa hari Sabat ngambo ino po'y taka dahay sangulun nga hara ka dahay runcit haro tungges ba wasapan nun do taka haro tungges do kayo haro ko dalod di aya naay ges dahay abuli bon dari polo nun do bayaran do ato no bata daw uli karena diyaw magyadi-adi pabulihon na po ngay nga pengkurag yari abuli yari manusik kain na hari Sabat ina pa'y pakaraja nga aya hari Sabat di suwab nga doho did jadwal doho dot shift magihom nun da mamaganti bayaran nun day mamaganti kasala iri kamo pengkuran nanti monuang gamiak adi osadu na di panuangan ng minyak may kena po panuang di hari Jumaat nga oso dututukan no jem po di kago manuangin na kasuwaban na hari Sabat o bayaan iri ka pengkuran may akan na kaday makan da hari Sabat boleh oh gumo na patit iti kabaling kahangan dati boleh ka itu haro na po iso na po yung masaalah dat nagwago dot isuang dat jamaat dati lobi palatanganak ato kay alimon dat iati ipagilitan dati iti nung kolohing nung katuwo katonok waguan kasumandakan hari Sabat nga mamain game yo ko bunuh hari Sabat mugian anak-anak main game buwi ka to main game hilo pa kago gereja mamain game aduhan nun ay tanganak ka mamain game kada ko pamain game hari Sabat kau pun buka Facebook ba hari Sabat kaditanak agumo na matig oto po tigi mo kabdo ko Facebook akunan na po dati la sira nang pamangukab to ka Facebook akon kami home kana di siaran rohani agumo isimpangon ko simpang go hilo mangukab to ka WhatsApp akon ka irohani no o kaban dati kaintong to kadit jualan langsung kadang-kadang haro tulun mangudar kadang-kadang hari Sabat nga mamalih to kay isuang dat nuridi megal ko Shopee mamalih to kay nga kaded ay so ka kita iya nom kinarahingan nom rogon no ka kita gumo na ba manari ka baju are-are tanite dito kita ko iringay ngon pa dadi ko piya dati tanudo lampu merah dadi lah hari Sabat kamu na po nga nunuh na po tindakan dati dat mengganggu itit hubungan dati kumakinarahingan irinit amilad it ubuli mengganggu na po dia dat ay berhubungan dengan Tuhan ilo manusik kain tanda na po nga ano asa nang iri gara-gara dat minanusi ka kain
nakalambat kami ni sambayang. Gara-gara magon sa kaputlak, alambat di mini sambayang. Ano po alambat nga awal po muli na may pagonsok. Gara-gara putlak eh. Oh ya, jadi lumagad dadi larasam pahitian ta natin pelajaran dati karay ta hari sabat kabay no. Pinapoy la dati dat hari sabat mo po nga popoy la dat kinarahingan isiya na kinarahingan dati. Yeah. Ologad jadi rasam ko boros pugi. Ila rasam nga I will go hilo ba. Jadi pahilon ta kanati pelajaran dat sa depan bay no. Kada dati lihuay kukulima da kasuabon da suab. KKR ta kakago. Boros sa dusun. Okay? Harmaso tapusong na Kasurot ako di nangaantakan Kurang binaw ng pangsara Kada katulong harosong lihon Harosong lihon No kita malut Yesus